Siqinisekisa ukuthi le video yenziwe yi-Ayanda Msweli TV kanti ke ephelele futhi uzoyithola khona link ngizokufakela la kwi-description. Le nsizwa ke ekhulunywa nayo lana insizwa yake yakhuluma udaba olubalekile noma ke ivideo yathandwa kakhulu ichazela abantu ngezinto noma ke ngobugebengu noma okuseke babehlela babunqoba kanjani. Mangabe ke ibachazela abantu baba nembono eminingi ehlukahlukene baze bakuveza futhi ukuthi bayafisa ukuthi le nsizwa ithi ukubambisana noGeneral Mkhwanazi since ke ibukeke ngazi ukuthi ilolu hlobo lwabo ke oGeneral Mkhwanazi. Ngiyakubingelela kuphi nakuphi la funya khona lomuzi njengamanje. Cela ukuthi uma usuku lakho lokuqala la wenze sure ukuthi upressa u-like uyayilinda ividiyo ziphele ebese uyakhomenta ngokuyikhona osukuzwile noma ke ngofisa ukuthi ukuze. Insizwa ke isikhule kakhulu lena ngoba ithi neminyaka ngaphezulu kwa-55 isichazela ngobubanzi noma ke ngezinto ezenzakalile ngesikhathi sesesiphoyiseni. Iphinde kanti futhi iveze indawo ebalekile la khona ukuthi umuntu oyi-serial killer umuntu onjani, umuntu kanti futhi ubonakala kanjani umuntu oyi-serial killer. Serial killer ke umbulali okuthiwa nje useyingozi. Yabona. So ngaphandle komusho isikhathi sakho asingene kuyona ivideo sizwe ukuthi i-serial killer yena ubeyinqoba kanjani noma uyinqoba kanjani njengoba ke bekade esemaphoyiseni. Sibambe kuyona ke ivideo sihlangana no-comment section mangabe kuphela le video. Mhlambe ke ngaphambi kwasihambe ibanga elide wakwa sikhuluma lapha kukhuluma ngindaba yamacala i-serial killer asangangena kakhulu kuyona. Ake singene ke sihambe ngoba khona nje nenye insizwa le eyathi anganoma umntambo nombani eyathi mawusufika athi hawu kwafika wena ngizokhululeka. Awusithathe lamacala la ukuhambe nje nawo ngeke ngibuze lutho wena uyalwazi udaba uphakele umuntu ukuthi uphakele umuntu osendimeni yakho uphakele umuntu uthi uqapha kanjani wawenza njani lamacala. Hayi angithokozeke nonke cha sishayile nje highlight ngaleli yalanga ngoba phela izinto zaziningi nanokuthi phela umuntu wayezela eqondene ne-cash in transit. So ke cha nakula umacala ayi serious crime kodwa ayingekho kwi-mandate yethu. Kodwa I happen nje ukuthi ke ngoba phela uma senza ama causes khona ukuthi wenza i-cause uyithanda into ethile. I happen to like it ke kakhulukazi ke ngoba bekuthiwa is lamacala kuthiwa is a psychological motivated crimes. Shuthi amacala lawo adila nomqondo asenziwa abantu uqothi umuntu mangabe wenzile ucabanga ukuthi lo muntu ngabe uyaphila ngendlela asuke enzeke ngakhona. So kodwa uthola ukuthi ngempela lo muntu uyaphila. Lawo macala afuze lawo ke ngwenzile ke lawo macala cishe beku 2010 kwenzeka lawo macala ngoba mina ngiwafice sephakathi ngoba ngihlangane nayo nje lapho ko-August kodwa nje ngithe mase ngenza investigation ngiphenya ngihlehla ngathola amacala ayelokhu esuke ngo-May enzeka lapha endaweni yaseMpangeni. Into eyenzeka lawo ke lapha ke lamacala enziwa umuntu ofana nathi bawumsweli kodwa ngakukwazi ukuthi umbone nje ngokumbona hayi lo muntu uhlobo oluthile ngeke uzukwazi baba. Kodwa thina ngoba sifundisekile siyakwazi ukubona nge-crime scene ngoba ukuze kuthiwa nje this is a serial killer or is a serial rapist kufanele umuntu makube usebulala abantu ababili yaphezulu. So ke thina ke njengamaphoyisa ke sifunda la kuma crime scene ukuthi mawubuka le crime scene yabo no umuntu oyedwa lo owenza lento ngoba khona lento ecommon kulama scene. Khona lento eba common kulama scene ikakhulukazi nje kulaba abantu ababe target la kwangabantu besifazana. So ke ukuze ubone ukuthi laba bantu ngaphambi kokuthi mhlambe benzeke lokho ebenzeke khona kodwa bareshiwe ngoba noma ngabe uyawafica amathambo esekhona kwi-crime scene kodwa iphenti lakho umufi awuzulifica lesendaweni yakhe uzolithola likwenye indawo lokho bese kukutshela ukuthi lo muntu lo wareshwa lo muntu ngaphambi kokuthi abulawe. So ke ileyo nto ke ngithe nje mangifika kulamacala ngawathola luckily ke umuntu ke besebenza nendaba laba abafuthi bakwa communication ke kuzama ukumenyezelwa ngesikhathi ukuthola sengithola lezi idumbu ke kanje utholakala ukuthi ke abanye abantu basebe badly decomposed. Kodwa ke ngenxa ukuthi sinabo ke phela
also science laba kwa forensic Yes. bayakwazi ukuthi noma kunjalo kodwa bekwazi ukuretrieve lokho abakuretrieve ukuze uma ngabe kusolakala ukuthi isihlobo sakho lesi sikwazi ukuthatha igazi wena noma ingane yakhe noma umfowabo silahambise lapha ukuze beqinisekise ukuthi lesi sidumbu ngempela noma lamathambo la ngempela awengane yethu. So nalapho ke nje umuntu warana law process ke ngalowo ndlela njengaleyo ke njoba ngake ngathi ukushaya highlight namanje ngishaya highlight mina ngificela vele sekukhona umuntu oboshiwe kuleli cala. Oh yes. So okwami kwase ukuthi ke ngiwathatha wonke ke lamacala ngendlela engase nginikezwe ngayo ukuthi ngiwabheke ngempela ukuthi ngempela ahamba kanjani. Cha ngempela lensizwa njoba usakhumbula nje ukuthi ngasho cha ngangayazi nami kodwa naye angazi ukuthi ayengizwe ngobani ngoba yathi mengibona awuyathi yajabula athi awungaze ngajabula ke wamnqoba sokukhona wena ngiyazi ungisiza. Okay. Nami le ndoda ngithi mangibheka nje moyibheka phela uMaligaji makhulu ngoMaligaji nawo lendele ukubona nje impela isiqumuqa sendo cha uMaligaji ngempela manje nami ngaba nalokho ukuthi awunayi indoda amadoda iboshiwe ithi icela ukuthi ngiyilekelele iphume la kanti ubani umuntu owenzelele cha but ke kwawukuthi kufanele sidlala amakhadi ke ethu ngoba umsebenzi umuntu wayewazi. Ayina ngempela cha ngiyithinte ngoba la ikakhulukazi bamsela into engiyifunde la ukuthi silekelelane sonke silekelele umphakathi siphinde silekelele amaphoyisa. Yes. Siqwashisane nje lapho nalapho. Nami kwakhona engikufundayo ke mangabe sengifika lapho ngibona ukuthi okay lo muntu uboshelweni lo muntu lo cha ngempela ke ngoba ngawuza umbuza abantu abawubuzayo mhlambe ngoshaya kweindawo ngijike kodwa umbuza abawubuzayo ukuthi sifuna ukuzwa lo muntu waphuma kanjani. Cha ngempela ubaba uMntambo ngempela wayengathinteki baba umsweli kuleli cala. Wayengathinteki? Hayi wayengathinteki baba. Kanti babe mbobani? Wayengathinteki but uma sengenza investigation ngabe sengithola ukuthi lo mzimba wokugcina lo watholakala usa fresh. Ubaba uMntambo ubeyihlalela lapha empangeni erank kusho ukuthi enomkhukhwana wakhe. Kusho ukuthi wathi lo muntu walimalayo ke lo wesifazane ke watholakala eduze kwendle yakhe. Kusho ukuthi mangibheka ke nabantu ke lapho ke rank bebuka ngamehla enyama njoba ngisho ukuthi ngeke vele yiso lezi sigebengu. Obave bambuka bam identify ngalowo ndlela njengoba bamsondeza emaphoyiseni kusho ukuthi amaphoyisa ke ase eyamthola ngempela ke cha amaphoyisa kwaphela amaphoyisa nawo at the end of the day bamswele ngeke ukuthi ngoba nje abantu bathe then bese yabopha. Umthetho uthi nabo kufanele kube ne-investigation abenza ngoba before you put somebody kuma cells kufanele kube khona evidence emlinkayo necala. So ke it happened ukuthi ke uma ngithi ngiyalandela ngiyathola kwenzeke kanje okay ngiyakubona lokho okay ngiyakuthola ukuthi cha ba confirmed ngempela cha umzimba utholakala eduze kwakhe lo muntu okay yini into eyenzeka ke lapha umswelu ubaba uMntambo wenza pointing out baba. Mawenza lokho kuthiwa ipointing out ke baba umswelu ilokho ukuthi mhlambe ecaleni lelo sukuboshelwe lona mhlambe mabusuku ukhuluma namaphoyisa uthi ungahamba kwakhombisa lapho kwenzeka khona lesigameko kuyizwa lonto le. So ke uboshwa kanjalo ke lento yenzeka eduze kwakhe eduze kwendle yakhe lo muntu la khona la khona mayiseqeda ukusebenza ngithi ayibuka lona kusho ukuthi ke ayingayilandela lento athi mangilandela ngathola ukuthi no this thing is not sufficient. Ngabona ukuthi ngoba nenye into ebalekile emaphoyiseni ukuthi uma umuntu enza i-pointing out ngoba i-pointing out ayenziwa yimina njengoba ngumseshi nje. Mina njengoba ngisuke ngiphethe idocket uma ngabe sekufika la umuntu khona ethe ngahamba kuyokhomba kusho ukuthi kufanele lapho mina ngi-arrange i-police officer ene-rank kusukela ku-captain kuyaphezulu. Okay. Kube yiyona eneutral engazilutho ngaleli cala. Kusho ukuthi naye izofika imnikeze umuntu ngamalungelo akhe then bese ke ilandela ukuthi okay ufuna ukuyokhomba asho lo muntu ufuna ukuyokhomba lo nto athi ufuna ukuyokhomba then ke nehambe nalo phoyisa ke bese lihamba naye iphoyisa sekuyahanjwa kuthathwa amanothi kwenziwa yonke kwenziwa ithombe kanjalo. So ke into engayirealize lapho ukuthi ngesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto umsesha kabange sayihlupha yena ngokuthi athi mayise isibuyileke idocument nezithombe sekukuye ukuthi ayobheka ukuthi ke lezi zinto ebeyikhonjwa la zirelated nalamacala. Yayizwa lonto kwabe sobo ngoba ngathi nama sengithatha idocument yakho sengithi ngiyabheka ngithi ngiyabuka lo muntu ukhombeni kwase kuba khona kungazi ukuthi ngabe wayeze uyokhomba nje kwakwenze njani baba umsweli cha kwase kubonakala ukuthi no hayi akwenele kanti immediately vele ngilithatha ngoba ziningi izinto kufanele sibheke. Mina ngase ngikwazi lokubona ukuthi ngoba ngenhlanhla base beqhamukile abantu
abanikazi babanye balezi idumbe zasebetholakele sekulula manje ngoba sengiyatshela ukuthi ayilo wahamba ephethe ukuthi lo hamba ephethe ukuthi commonly most of them babephethe ama cellphone ngesikhathi belahleka izolo so kwabalula ke kimi ukubheka ukuthi okay ake ngilandelele ama cellphone abo ukuthi agcine phelelephi ebuka lonto okay kusukela ngalo la ngoba ngempela uyakwazi ukubona mabekutshela umuntu ifamily yakho ukuthi lo muntu ulahleke ngedate ethile waphela ngedate ethile nangempela ngangikwazi ukufika ngubone ukuthi lo muntu uphelile la kodwa into engangine interest ukuthi uthe mayiphela kwase kwenzakalana oh yeah there was something that was common ke eyenziwa ke ilo wagcina egwetshiweke yena kuwayenza leso khona into common ayenza wayethi njalo mangabe ethatha cellphone yomuntu ayisebenzise ayisebenzise is either sometimes ufaka isemkhadi yakhe phakathi or sometimes mayefo eyisebenzisine airtime ufonela abantu are related nawo so kubalula ke sokulula ke manje ukuthi silandele labo bantu ke ngalo lingakho ngithe ngizoshaya ngijike eduze ngoba icrime is still continuing ba umsweli isaqhubeka yes crime yaqhubeka so ke akufuneka bengazibe singene kakhulu kodwa nje sakwazi ukubona ukuthi okay fine out of all these people nangumuntu opositive okuyena sagcina sisale naye ke umfoka mthimkhulu insizwe sencane nje insizwe sencane ngoba ngaqwashisa nje ukuthi la ikakhulukazi into wamswele khona la kulamacala kanjena la okusuke kuthiwa ukuthinta khona serial killer noma serial rapist la macala babumswele kurare ukuthi kutholakala umzimba usefresh kusazokwazi ukuthi mawulandileke uthoka abali lo mzimba ngaphandle ukuthi kwenziwa ama DNA kurare ngani ngoba laba abantu abenza lamacala bayayi-identifya indawo la abazokwenzela khona lento ukuthi lo muntu lokufanele azatholakale vele nje esengamathanga yizo ngoba engaselula ukuthi kube khona iDNA angithi nje obade suke possibly rapeile nje angithi ke maye sengamathambo akuselula manje ukuthi siyothola siyothelwa la ama sperms manje ukuze kwazi ukuthi seziyani siyocheck so ke benza sure ukuthi laba bantu ba-identify indawo ukuthi lo muntu kufanele ahlale la azabole bonke labantu bakuthiwa bethula ku-sugar cane babethula babe ku-sugar cane kodwa base be-decompose ngoba angithi uma ubunesikhathi sokuvuna bonke laba bantu bazodiscoveka ngesikhathi sekwenziwani sekuvuna umoya uyazi khona into eyangihlupha ukuthi uyalamacala le ama-serial killer agudle ulwandle ngoba nangale ngase South Coast uthola ukuthi la wenzeka ngakomthwalumi noma agudla nje ulwandle futhi kube seduze nomoba umoba lona uyathanda kuba unumber 1 crime scene yalento lena labantu ama-serial killers yes ngoba umuntu uyaphuza ukubonakala mayela njengoba ngisho ngithi laba bantu badiscoveke ngoba sekushiswa imoba buka lonto so ke injalo nje kakhulukazi lo ndaba cha ngicabanga ukuthi ke udaba lakhona lalukhona vele kwimedia nakuyo yonke indawo labakhona ngoba umsolo lo umthimkhulu ngoba wayena 32 years lo mfo wayesemncane ngoba ngisho ukuthi laba bantu babumsweli uyabona wena ungayitshela ukuthi umuntu ohlukile a nice guy but kwenzeka lento esukuyenzeka kuye ngaleso sikhathi ngoba umuntu ukutholile ukuthi laba bantu kuyenzeka becabange kanje so is a young boy ongeke umcabangele kule yanto but it happened ukuthi ngempela yena owayenza le yanto ngale ndlela bathi ke la kulama motives akhona ke babe imbangela mhlawumbe ukuthi yini engaba yisusa sokuthi lo muntu mhlawumbe egcina izinto ezinjengalezi ziningi izinto abayebebaleke kuya ngokukhula mhlawumbe ukuthi lo muntu ukhule kanjani ebuka lona mhlawumbe omunye uthola ukuthi wahlukunyezwa umuntu wesifazane mhlawumbe ayethandana naye ebuka lona mhlawumbe omunye unalo enga mhlawumbe ukuthi umama wakhe engabe wamzala mhlawumbe wamzala lapha amzala khona mhlawumbe ngezathu ezithile waba ne-hatred nje umuntu wesifazane la ikakhulukazi ke kulabantu abagcina berape benza zonke lezo zinto so nje is what you get ngoba nakuye lo mfana uma sesilandela uyathola ukuthi nanokuthi enye into kuyenzeka iqale into uyenze eqaleni mhlawumbe uyenze ngephutha babumswele uthi uyenze ngephutha kodwa ubusungabopheki yes yizwa lona kusho ukuthi wena ngesikhathi ungabopheki usuba nalokho nje uyabona uposta nje ukuthi uyabuka lonto le usuyaqhubeka ngoba naye lo sathola lo mfana ngoba lo mfana wayenentombi wayenentombi yakhe nje engenankinga eyayisebenzela buka lonto so kodwa we picked up ukuthi
before lo ntombi ikhona intombazana ayeke wathandana nayo kwi-area mana uyashiya Ngiyanishiya. ungashiya yeah. umntambo usumkhiphile ujabulile uprofethile ukuthi hayi make wafika umncobe ngiyaphuma uthe wena lapho awazi ukuthi wayekwazi kanjani Yeah. asithatheke manje awusilani ungene kumthimkhulu umdonsa nini uthi akuphume umntambo ungene umthimkhulu Oh okay. Mina njengoba mangiqala nje ukuthatha leli cala. Ngilithatha lecala ebuya kumina lamacala. Mina ngiphenya icala manje angiphenyi umntambo boshiwe. yes Ngiphenya amacala njengamanje ukubheka ukuthi lo muntu oboshiwe mhlambe nalo mina mangithatha amacala ngwabheka awangisi kulo muntu oboshiwe ngisakomunye umuntu. So kusho ukuthi mina ifocus yami ibheke kulona omunye umuntu bawumswele. Then I focused ke that ukuthi ake ngifune lo muntu. mana ngeke ngabuza ukuthi wena kusho ukuthi wenze i-reconstruction ye-crime scene kusho ukuthi lena i-reconstruction ye-investigation ngoba phela bisiphakathi le umuntu nangu bese kufuna ukuphenya kwakubhekile kodwa wena awuchazele umuntu osemncaneko osafika emaphoyiseni ukuthi ngesikhathi uthi wena ufocus ecaleni manje umbuyisale yini oyibuka la kwi-docket kulamaphepha ubukani Njoba ngingachaza ke babumswele mina ngiphethe amadocket njengamanje. yes Libophile already lelelinye. yes Lana amanye amadocket awabophile ama-inquest baba kusema inquest. So nje bengama inquest kusho ukuthi nje abantu abatholakala laba bangaziwa ngithi. Yes. But ngesizathu sokuthi batholakala kwi-vicinity efanayo nale. So kusho ukuthi let's bring them together. Lesibone kahle ukuthi kungenzakalani. oh yes Yikho ke lokho kwenza ukuthi uma ngabe sesiwahlanganisela amacala siwasondeze eduzane sesikwazi ukuthi kuba khona ihlobo eqhamukayo sekuba khona information esiyitholayo manje ngehlobo zazo ikakhulukazi babe silekelela ukuthi besinikeze ama cellphone ukuthi usibanibani wayena inamba yakhe yayithi usibanibani mina ke sekufana ngithi work around that ngimiyeke lo boshiwe so ilapho ke ngithi mina ngithe mangabe ngithi ngenza lamacala ngathola ukuthi ingcingo zalabo abantu emva kuba sebefile zaqhubeka zasebenza umsebenzi bewukuthi ngithola ubani lo wayesebenza lezinto then ke ngahamba ke ngaze ngathola nesidumbu sokugcina lesi satholakala sesi half decompose lo muntu waserenkini lokuboshwe khona umntana ngathola ukuthi naye lo muntu naye iselfoni yakhe kwenzeke the same thing laba abanye then ke isicaca lento ukuthi no ngeke kube yilo muntu nangu umuntu ofuna ngifocus kuye nangempela ke cha umuntu wafocusa ke kuyena mana ungashiyi uyashiya ukuthi nangu umthathapi nandi idokodo manje nanti usulandela ucingo lodwa le ubani ovuka naye bese ke ukwazi umlinka kuyonke lento okay ngiyabonga manje ngithi ngizama kodwa ke into inje ke angithi umsebenzi ngo-analyze lonke babumsela amadocket yes mango-analyze ngwafunda onke lamadocket angitshela ukuthi kubo bonke kuzo zonke lezi namba zalabantu abalahleka kunomuntu oyedwa ofonelekayo athi njalo lo mayesethola iselfone amfonele athi njalo mayethola iselfone amfonele lento ibisithini ibisithi kimi lo muntu possible bayathandana nalo muntu ngenhlanhla vele futhi naye lo possible suspect angithi inamba yakhe sengiyibonile yes nayo sengilenzile record la ngiliphethe manje ngibaphethe bonke lezi numbers ziyamfonela lo muntu oyedwa nale yakhe lo possible suspect ongakaboshwa uyayifonela le number ngisho nange yakhe inamba ke manje okay so lento ibisingitshela ukuthi no possible intombazane le nangempela ke ivuke kanjalo ke inyamazana sekufanele manje ngizama ukulocate mina ukuthi ubani lo ntombazana nangempela I happened ukuthi ngimfonele lo ntombazane ngikhulume naye kwangelula ukuthi ngithi ngiyiphoyisa yes kwakufanele ngikhulume naye ngoba abantu banamhlanje bayithanda lezi zinto zamafoni yes nami ngikhulume kanjalo cha nangempela cha semukelane ke nomntwana awusiqala so angiqali phela angiqali intro ngifuna ukuzwa intro bawusweli kungama trigger nyana nje baba kodwa awakho la ukona we-department angithi akuwona we-department kodwa nje kunama trigger nyana nje baba umsweli ukuthi isikakhulukazi nje basipheya amacala nje we have noticed ukuthi abantu besifazane abakhona njengamanje abayinaki izinto eziningi sibona abayinaki izinto eziningi uma nje ukhulume kahle wena nawo usho ukuthi mhlambe inamba yakhe lokho wayithatha ngalelela manje sikuthatha isikhathi esingaka ningabonani kodwa manje uyafisa ukuthi uphinde futhi sibonane
manje ke kusho ukuthi cha sikhulumeke naye engasangikhumbuli ke bakithi umntwana kodwa nje ke nami ngizame ngoba ngenhlanhla bomsebenzi sengiyakwazi mina sengiyazi mina ukuphi sengiyakwazi ukuthi ukuphi more or less yes kusho ukuthi mina ufuna ngibe ngisondele kulowo ndawo le kusho ukuthi ngempela cha abona ngempela cha lo muntu ngazi impela ngoba nangu usheduze hawu nangempela cha hayi siyenzeke i-appointment ubuse ngichazile yonke indawo ukuthi hayi cha nihlala kanje uhlala kusisi wakhe kanje ngenhlanhla ke futhi kwatholakala ukuthi ke uyafundisa na ukhona ngempela kube lula nje kanjalo kawu ke sihambe ngempela cha masifika kawu ngempela mase ngifikile kulo ndawo ngiphinde ngilifake kucinga ukuthi hayi sengikhona awuna ngempela cha umntwana kangi-attende mana ngoba selokhu nihamba nje senginosayitsheni ke kodwa manje kuyasetshenzwa kodwa enkulumweni usekumuntu ongakuwena nisazoqedela inkulumo yenu le etriganyana sizoqedela inkulumo yethu thina le etriganyana ujabule naye ujabule naye babumswele mfolo kunjalo siyoqedela inkulumo right nangu sondela ke manje nomuntu wakho uyaphuma lapha usekuchaza uzoyiphumela ezekwena uzoyiphumela ke ezikimi hekwenzeka kanjalo baba usweli cha nangempela ke waphuma weza kimi ngaleso sikhathi cha ngase ngihamba noza kwethuke wamhaga wena ngoba sasisebenzisa cha ngangeke ngikwazi ukumhaga sasingavumelene ukuthi siyathandana cha sasingavumelene cha sengisho ukumhaga phela ade ngixoxa hawu wavela wayimisa yaba isayitsheni usufika ushintshini cha ngishintshile cha siyabingelelana nje kunosa asagananga ngifuna uqamba ma asagana cha siyabingelelana cha uyeke ba umncubelo ogama lo ade ngikhuluma naye kanje okay I know I understand usangibona I know kodwa sisi kahle nje ukubona sengihamba nabafowethu laba indaba ingaphezulu kwalokho ebesikukhuluma indaba engaphezulu kwalokho ukukhuluma my sister ngoba ngenze ukuthi ungadideki manje ukuthi ngase ngifika nabantu abakhongeni la kanti sikhamba kanjani cha kahle nje sisetoheni sisi sotoheni la cha siyalandela la khona into icala silandelayo nje kanje kwangena nje emsebenzini ngayichaza nje lapho sengichaza cha kahle mina ngubaba umncube nje ngisemaphoyiseni ngiyasebenza nje kanje i-reaction ngasisi hawu wethuka phela ngoba wazothi hawu ngcono kube khona udadewethu ke kube khona usisi naye ethi hawu ngcono kube khona usisi ngoba phela sengithukile ngiyabona cha ngoba ukuthi hayi into enkinga hayi nawe usisi wakhe ngasondela ngoba hayi siyasebenza oh yes washintsha kanjalo ukukhuluma umselo ngoba sasingasekho isikhathi sokudraga namancoko manje ngoba asazi ukuthi njengamanje ukuthi lo muntu lesimfunayo uphi angiyizwa akakaboshwa phela ngalesikhathi oh yeah akakaboshwa so ke amanqoko kufanele phele ngoba njengamanje thina sibheke kulo muntu kahle kodwa siyazi ukuthi umuntu wazi lo muntu inangu nangempela futhi kwenzeka kanjalo ke bawumsweli ngayishwa ke nje wasithatha ke wasisa ke lapha sisakhona ngenhloso ukusibonisa lapha okwakuhlala khona ke lo mnumzana hayi watholakala ukuthi ngalula ngacha wayengekho kodwa ke sabe sesazi ukuthi lensizwe ihlala lapha hayi cha sasesibonisana ke naye sibambisana my sister nawe siyocela usilekelele ngoba khona ukukhuluma ongekuhle lana nangempela cha kwenzeka kanjalo sesiyibonile ke indawo ke hayi kwabe sokuba umsebenzi wethu ukuthi hayi lokhu sihlala ngokuyimonitor le ndawo lokhu sihlala ngokuyimonitor cha ngelilanga sayithela phe kwakhe waboshwa kanjalo ke simbophele esikhawini nihlala esikhawini sasuka le ejozini nje ngalo langa silalanga sasuka ejozini sasazofika esikhawini safike sageje sangamthola kwasiphoqa ukuthi siphindele emva siphindisela usisi mana ke usisi mase nixoxa naye sinixoxa umsebenzi manje unayi idea ukuthi lo muntu ngaba nezinto eziphambene nokulunga zenzayo no he was shocked ngoba kwakufanele simxoxele ukuthi lento ibucayi kanjani kwayena impilo yakhe sebucayi ngoba iqiniso njalo kwayena vele wayengagcinela la so kwakufanele sixoxe nje konke simbonise ukuthi hey la kunje la sidikhavu uyamazi lo muntu yonke into simxoxe naye ingakho wayekhindi no nami ukuthi impilo yami ayiphephile so anginilekelele ukuze sedlule kulento ngoba sasimqwashisa ukuthi uma kungenzeka lo muntu ukwazi ukumtshela befika amaphoyisa vele uzoba senkingeni kwawena ngoba size kumthola kodwa at the end of the day nawe futhi awukho safe
ingakho sayibamba inkulumo ngokubambisana kanye naye saze sagcina ke samthola ke lo uma senihamba ke naye ke la engqondweni yakho imidulo plongatha yakho ithini into ngomntambo usoweda kwabaxoxeni labanye usayithini ithini into yakho ngomntambo bengivele ngiyibonile lento noma ithini imedula imedulo yami ifakazela mina ukuthi I am on the right track lo yamuntu lapha ayi ukhona ngephutha so anginazo ezinye izinto mina ngoba kufanele ngibe nezinto mangizoplace umuntu kufanele ngibe nezinto yes amaphoyisa oqala ambopha abanazo lezo zinto kodwa mina uma sengiqhubeka nophenyo further angibanga nazo izinto azingenelesanga lezi zinto mina engayifica ziqondene nomntambo njengoba ngisho ukuthi mina ngibe sengipheruza nalapho kuthiwa wayekhomba khona so ngapick up ukuthi no this person akakhombanga neyodwa indawo la ukwenza khona lezi zehlakala yabona ingakho ke ngakwazi ukuthi ngiphesuke ngoba umntambo ngimkhulula mina vele sengimbophile maqondana sengenele ukuthi ngibophe the right person amanake kanti umntambo esikhathi eyenze ipointing wafika khombana nto umntambo angazi khona zona ihlahla ekhomba lapho ngoma ngibuke idocument lapho babo umsweli kodwa ngithi mina ngase ngizazi indawo la okwenzeke khona isigameko ukuthi la ngoba njoba ngisho ukuthi mina ngifice sengama inquest but kwakufanele ngithole amaphoyisa ay-attend ama-crime scene ngikwazi ukubuyela nami ngoyibona onansi le ndawo okay naye le ndawo wayekuphi umuntu wayela sekunama-photo album ngiyabuka ukuthi nakho okay fine so ngiyayazi indawo so uma ngiqhathanisa nalokho ukhonjwe umntambo ayi akuhlangani akukho akuyeli nanga lapho kutholekala khona lababala lemzimba kusho ukuthi nje khona iphushanyana engingalazi ukuthi lenzeka kanjani kulo ndawo babo mhlawumbe wancishe kumoya angifuni ukukhuluma lapho umselo ngoba izinto engingazazi kodwa mina ngingaphawula nje kulokhu ukuthi ngapick up ukuthi no akabukeki ngaba umuntu ongaba uyena ngoba nangokubheka yayingikhomba lento ukuthi lo muntu ababili labantu abenza lento lo muntu owenza lento uyedwa kusho ukuthi ke sesiyabuyela ke ivele khona emthethweni into ekuthiwa i-reconstruction of investigation noma yayifika nawe ngoba noma siyayinema today into ekhona ngoba siyayazi i-reconstruction ye-accident yes ikhona ye-crime scene ikhona bomsweli okay le investigation futhi ikhona noma ikhona i-crime scene vele is sort of i-investigation masikhuluma nge-crime scene nje kusho ukuthi wena usuyiqala edokodweni manje angiqala edokodweni uyiqale phi wena ubuka amadokodo mina angithi bawumsweli masikhuluma nge-crime scene angithi mina akengaze sibonele njengoba ngumseshi mina amacala mayefika afikela e-charge office kubantu be-uniform yes so futhi uthola ukuthi ziningi imizekelo engayenza afikela kubantu be-uniform kuba abantu be-uniform aba-attendayo kubizwa ama-fingerprints kubizwa whosoever ukuthi abe khona lapho mhlawumbe bese kuba khona umseshi o-standby yayizwa loo nto le umseshi o-standby uyena o-attendayo kodwa kusho ukuthi ekugcineni lelo cala liyophathwa uyena usuke e-standby ukuthi areceive enze konke ngalo sikhathi kodwa mase kufika-ke ngosuku lokusebenza then-ke lamadokodo kumphathi usewa-allocate-ke ngokubona ngokwazi kwakhe ukuthi leli ngizol-allocate-ela abantu leli ngizol-allocate-ela abantu kusho ukuthi-ke lokhu kwami-ke manje ukuthi okay ngithole leli docket ngaba ngilithola mhlawumbe linesiboshwa ngaba linaso isiboshwa kodwa kuwumsebenzi wami ukuthi kufanele ngazi ukuthi la kuthiwa kwenzeke khona lesi sehlakalo kukuphi ngoba kufanele nami ngokwami njengoba umseshi nje ngikwazi ukuzibonela ngoba angithi njengoba lamacala enzekile bawumswele kusuke kwenye inkathi kungekho ngisho nje into encane evidence kusho ukuthi wena kufanele urely kwi-crime scene yakho ukuthi uma ngabe le crime scene yami ilana hayi possible lo next dollar kufanele kube khona into ayishoyo ukuthi ngeze umuntu ekhala ufuna whatsoever ngezwe nje umuntu ekhala ngoba asifuni ukuthi ubonile kodwa nje mhlawumbe ake silalele ubekhala kanjani lo muntu angithi uyayizwa uyakunikeza isithombe ukuthi lento le yenzeke kanje lento yenzeke kanje nawe usuyabhala nje ngoba kubalekile ukuthi ubhale bawumswele i-reconstruction ikusiza lapho ukuthi yazi yayibuka loo nto le yazi ukuthi kwenzakaleni ziyele wena kwi-crime scene muso nje uvele uthathe lapho hamba ubheke phambili ngoba uzothola umuntu oqhamukayo ethi une-information ngaleli cala uthi yamlalela lo muntu akhuluma izinto ongazazi zodwa
naye lo muntu ebeselahlekelwa ithemba ukuthi hawu leli phoyisa alikwazi ukuthi yayizwa ubaluleke kakhulu ukuthi uma ngabe usuthola idocket hamba uye endaweni yesigameko ungani mangifika endaweni yesigameko ukuthola ukuthi kwenye inkathi ama crime scene athendwe ebusuku bamselo amacala enzeke ebusuku uthola ukuthi amaphoyisa aqedile ebusuku kodwa wena mawusufika uyathola amazibithi awubheka madoda amaphoyisa kusalile ukuthi then uqale phansi uyikhodona lo crime scene then you recall those people experts that were there babiza ukuthi hey ngicela nibuye nize kule crime scene khona izinto ezikhona la bebuye becollect uyithathele wena ukuthi phela ngiyificele no akuhambe kanjalo bamswela akuhambe kanjalo ngoba sikhuluma ngecrime scene nje kuba uyayizwa ukuthi iyakhodonwa nje kusuke ikhodonela ukuthi sipreserve ukuthi kufike ubani kufike labantu abangama expect okuyiwona umsebenzi wabo ukucollecta amazibi